meghalayapost.news. Kinongilam ka Meghalaya Filmmakers Association na Bhoi unit mendagasngi haga jinglam jongba Lansius Imli kum President berba Jambasan Marak kum General Secretary kelalit sendan menyakendu yu Deputy Commissioner ke Bhoi District u Abilash Baranwar nagabanta ban pensingo halor ke jingdan kam ban Ioh Rynsan lem yaki local artist ban yashim menta haga Cherry Blossom Festival ban hakibe Tamasa baju pelong daga sarkar jilla hadian ke jing kendu yu Deputy Commissioner ke Bhoi uba Lansius Imli kum President ketika Kynhun lapan pau ya jongga jingsong khia na kebenta ki local artist ke Themri Bhoi kiba jushakan taj ban Ioh Rynsan ha kino kita masa mat khamtam ha ke Cherry Blossom ke bladep ban pelong house nem meladep kimchum la yo lat satya ban shimenta bal ayo lat pen ban dekibe ki samla ki bana shabar ke district u la ya thuru bah ke jing kendu yo Deputy Commissioner ke Bhoi ke Kynhun ke lapan sngo bagi kwa bagi local artist na Bhoi ki dei ban yo Rynsan ha ke kita masa Cherry Blossom bat DC ula kular bersim khia ya ke kam bat kum ke Kynhun Kynhun Shna Phlim ni Kynhun Phlim ki lapan paru bakim persya yaki artis bawa nasyabar berke ke baka Kynhun ke kwa kalong bak sarkar ke deban aila langru yaki local artist na ke Themri Bhoi banyo Rynsan habah ya ke Tamasa Cherry Blossom la pelong ha Themri Bhoi tangas ni nakalian ka me filma Bhoi unit Meghalaya Filmmakers Association ke Bhoi unit ni wan kedo ya Deputy Commissioner de ka phang ka bangi wan kalong ba habede bat ka Cherry Blossom Hagis nam ke beladab di wan ban pelong di programs di festival kini no ki festival mo ki ban pelong apa ka district jungi nei kalong bat ke pasusi ba kibun ki local artist ke jungi kimjio banta ban perform le ban pi ka sap ka baki kidan te na kaliang jungi mentakas ngi lawan kendo ya DC ban ilawan ban kelpa di ba habadon kini no ki program ki festival dan ki kum ka Cherry Blossom ke masalong ki banai pasawan ba subha ai banta lang ai lat lang yang ki local artist ki badai na po ka dong ka thanya Bhoi Bhoi ma kembang ni tep hi ba ya mentahi ni ladon shibun ha ki ba mo na ka dong ka thanya jungi rende sum ki wi ba ngim padan ni ladon shibun ha kita ki bala paunam hakarwa hakashat dan ki nu banta dia na kalian jungi ngiwan ban kerpat yo DC ban ai lat len ini bangin yo ban peni ka ni kasap ka pong ka ba ki samla na ka dong ka thanya Bhoi ba kidan de na kalian Dari ke epat kebangi ngi sutnat mentakas ngi kalong ba nakal yang jongi samo DC ila kolar ngi ba insa penpej ba diserap yang ngi ba isap niyo lang kalat yang ngi ki local artist na po Bhoi ban yo ba perform mane ba shimenta hakinu no ki benta ki program ki ban long ka po ka district ki Bhoi de nakal yang jongi omdei bat bangi ngiwan ban khang yeno mo ki ban perform hang ni po district nakal yang jongi ngi welcome yo welcome ki artis ki ba don haka jela jungi lene shabar ka jela kino no ki ba pikwa ban perform hapo ka district jungi ni welcome pi ndai bangi don kanono ka misim bisni no ne na kalian jungi ngiwan hang ni ba ni welcome ki weru bat ni kerpat bangi ngi alat lang ban perform ba tadi meghalayapost.news.